khona into eyenzekile-ke the day before yesterday Thangi sila ekhaya abafundi bakaJesu Kristu sahamba sayodoba omunye wabazalwane la ekhaya umfowethu our brother in the Lord waba ntethi ufisa siyodoba so kunomfula-ke la eduzane igama lawo kuthiwa uMvoti so abazalwane makudinga ukubhajadiswa nje sikubhajadiselwa khona mhlawumbe 15 minutes ukuya khona so we took a walk sihamba nobaba siyodoba emfuleni so when we came back mase sibuya-ke and then ubaba waqala sibuza umbuzo othi umbona ngani umzalwane noma umuntu one-pride yini impawu ze-pride so we discussed about pride sadiscussa nge-pride and then kwasekuvela ukuthi okay we do need to talk about this ka-theocracy and record it so here I am namhlanje I'm about to record I'm recording right now talking about the pride. Ngiyanibingelela-ke bazalwane egameni likaJesu namhlanje ngicela ukuqala nje ngalelo nothi ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu inkosi yethu inkosi yomusa lo nibingelelayo uNosipho uThandeka owakasibiya umntwana kaNkulunkulu okholwayo egameni likaJesu uyithandela uJesu isisebenzisa kaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi niphinde nibe khona namhlanje ka-Theocracy Networking Embassy kuhlezi kuyintokozo ukuba nani egameni likaJesu kuyintokozo ukuba nani bazalwane okay-ke today sizodiscussa leso sihloko bazalwane sizokhuluma nje ngaleyo ndaba ukuthi yini pride mhlawumbe obunye bobungozi bayo singeliqede-ke bazalwane ibhayibheli likhulu kakhulu singeqede sizokhuluma nje leyo ngxanyana inkosi esiza ukuthi sikhulume namhlanje egameni likaJesu if you're new subscriber to the channel mawukuthi nje uyi-subscriber esanda kufika esanda kuba khona sithi welcome if you haven't subscribed please subscribe please do siyabonga kakhulu egameni likaJesu and kuma-subscribers amadala thank you for coming back once again kuyintokozo ukuba nawe ka-Theocracy Networking Embassy egameni likaJesu amen okay-ke unfortunately-ke le discussion izodiscussa yimi nje ngingedwa all by myself but-ke I will discuss ezinye zezinto that we discussed as we were discussing endleleni sibuya ukuyodoba yazi ukuthi ngikhumbulele into eyenza uJesu ukuthi behambe endleleni and then kuvuka itopic kuvuka umbuzo then sevuka i-teaching ukuthi behlele etafuleni simusa uJesu esebuza abuke ngikhumbula ngelilanga bemenyiwe ukuyodla somewhere and then kwavuka i-teaching kuJesu ivusa ukubona into eyenzakalayo babejaha ukuzohlala ey'tulweni ey'phambili kuma-position aphambili and then uJesu wayesevula isifundiso sokuthi okay-ke uma ngabe umenyiwe kukhona nje la umenyiwe khona ungajahi uthathe ihlale phambili ngoba uzothola ukuthi lo nimemile kunabantu abebabekele lezi hlale phambili so uzobe usuyathutshiswa mesefika esekususa sethi ngicela uhlalise lona oh okay isiqalile njalo i-pride bengekho kumaphuzu ebizokhulumeka but lesi story sivusa nakho lokho bengikhuluma ngalento ethi uJesu kwavuka i-teaching noma kuphi la ekhona so bakuthi bedla etafuleni kuvuka i-teaching so uthi uJesu-ke lapho-ke makudliwa kanjalo ukuthi etafuleni uthi singakujwayeli sizihlale phambili if we're invited somewhere so lokho-ke akusikho kwasenkonzweni makuhlangane kuzokhonza uma kuzokhonza nje umdlalwane mina I believe mina ahlale noma kiphi because sokhonza la akekho omkhulu akekho omncane but when invited to a wedding something like that uJesu usinikeza that teaching okay well nalapha they were invited to isidlo esithile like ukuzodla ndawonye and all that so uthi uJesu-ke nithathe lezi hlalise emuva ukuze mawukuthi lo onwemile bekubele zihlale phambili you'll be honored ususukunyisa usuhlaliswa phambili but if bekukhona ebekelwe wona lezi hlale phambili usuyasusa-ke manje usuyohlala emuva usiyasuka lo obekele uhlala phambili so uJesu usifundisa ilapho usifundisa i-humbleness ufundisa intobeko usifundisa ukuthi singahlezi sifunela okungcono okay iqale kanjalo-ke bengithi izoqala kanjalo but sesiqalile-ke bazalwane okay we discussed into ethi-ke yini ama-signs umbona kanjani umuntu one-pride noma wena uzibona kanjani noma mina ngizibona kanjani if ngihlaselwe i-pride noma ngine-pride noma omunye umuntu uzibona kanjani uma ne-pride noma omunye umuntu uma ne-pride umbona kanjani so these are the things
these are some of the things that we discussed ngaleli langa sinabazalwane on our way back. Sibuya kephi? Sibuya kuyoduba ilofishi. Okay, please don't ask me ukuthi sabamba ofishi abangaki. That's another question. But okay elinye lamaphuzu avela elokuqala nje lagqama nelavela ukuthi umuntu one-pride une-unteachable spirit, umuntu onempakamo, unento yokungafundiseki, akanawo umoya wokufundiseka. It's very hard ukuthi angalalela omunye umuntu asizakale ngento esho omunye umuntu. Ukholelwa nje ukuthi yena le ngendlela abona ngayo, le abona ngayo nje right, enough, iphelele, iyamnelisa. Ubona ngazuthi nje yikho lokho akwaziyo. It's very hard noma kuba impossible at times noma kuba nzima ukuthi umuntu one-pride afunde komunye umuntu. So uma ngabe umuntu ene-pride kuba nzima nje ukuthi ahlale phansi alalele afundiswe because yena ubona ngathi uyazi. Noma ngabe izinto ey'lula, izinto ey'simple like izinto ezenza everyday, mhlampe cooking, kuba nzima ukuthi angatshela omunye umuntu ukuthi awuyazi khona enye indlela engiyaziyo yokupheka lento le oyiphekayo, yazi khona enye indlela engiyaziyo yokuthi lento le siyenze kanje noma siyitshale kanjena. But umuntu, yes, noma nasezwini likaNkulunkulu ey'ntweni ey'balulekile kuba nzima ukuthi afundiseke ukuthi inalizwi likaNkulunkulu Jesu asifundise khona. Yena ukholelwa ukuthi nje lokhu akwaziyo yikho nje, mhlampe nje i-pride, yes. Okay, enye into ekhulumekile, one of the signs e-pride ukuthi umbona kanjani noma uyibona kanjani uma une-pride, ukuthi mayenze something enhle umuntu one-pride kuba ngathi angahlezi nje evelile ukuthi it's me oyenzile leyo nto, mina oyenzile, futhi angathi igama lakhe lingahlezi livela ukuthi eyi siyabonga usibani bani wenza ukuthi, eyi siyabonga usibani bani wenza ukuthi. Ngisho singekho isidingo sokuthi bengavela ukuthi ubani owenzile, kodwa nje engathi yena angakugqamisa. Kanti lithe iBhayibheli encwadini yeZaga lithe ungazidumiswa ngomlomo wakho, let the mouth of another praise you. So if kukhona into enhle kube omunye oncomayo nokhuthazayo ukuthi awusiyabonga umzalwane noma usibani bani usenzele into ethi, nosukuthi kube omemezelayo ukuthi ngenza ukuthi ngama-intentions ukuthi umuntu ufuna ukunconywa. Okay, yini enye futhi okubonakala ngayo umuntu one-pride i-selfishness. Umuntu one-pride is very selfish, very selfish, because uyicabangela yena. Umuntu bene-pride nje uzicabangela yena. Uma ngabe nje kunento enhle ukuthi ingatholwa ubani, yena ucabanga nje ukuthi kumele kube wuye othole the best, oku-right. Makuthiwa selfish, if kunendlela yokwenza into ethile, makufanele kwenzeke into ethile, yena ubona ngathi indlela yena acabanga ngayo iyona okungenziwa ngayo because yena une-pride. But lena enye indlela omunye umuntu akayisuggest-ayo noma izwi likaNkulunkulu, basically thina masingabantwana bakaNkulunkulu yonke into esiyenzayo kumele ibe centered around izwi likaNkulunkulu, kuwukuthi izwi likaNkulunkulu liyisisekelo sakho konke esikwenzayo. So umuntu one-pride kuba nzima ukuthi hhayi ngizolokhu ngilalela izwi, mina I have my own way of doing things, ngicabanga ukuthi into kumele yenze kanjena noma yini nje. So umuntu uma ene-pride uya-insista ukuthi this is how I want things to be done, because akafuni ukuzwa ukuthi mhlambe izwi lisifundisana ngalokho, noma mhlambe isiluleko ukuthi umuntu omdala sithini ngalokho, noma i-wisdom yabanye abazalwane ithini. But nje ufuna uku-insista ukuthi he or she wants to do things her way or his way. Kanti izwi likaNkulunkulu uma lisifundisa lithi uthanda luzifunele okwalo, it does not insist on its own way. Dumiseke uNkulunkulu. Okay, i-pride, one of the things ukubonakala ngazo umuntu uma ne-pride, umuntu uba attention seeker, uyafuna ukuthi nje ahlezi enakiwe, yena nje ahlezi enakiwe because une-pride. Kumele kube ngathi nje ngingahlezi ku-about yena. Iy'mpawu zani lezo zomuntu one-pride. Okay-ke manje sengifisa siyezwini likaNkulunkulu and see amanye ama-examples of i-pride nokuthi kwenzakalani kulabo bantu. Okay, ngicela siye kwincwadi ka-Esteri. Encwadi ka-Esteri sizofunda khona uchapter number 5, sifunde khona uverse 9, the book of Esteri, uchapter 5. So laphayana izwi likaNkulunkulu lisitshela ngendoda yabo uma kukhulunywa nge-pride, le nto nje sokhuluma ngayo okuthiwa uHamani, enye yabantu, ngomunye wabantu
ababe ne-pride kakhulu and i-pride yakhe iyaholela ekuweni kwakhe. Walimala kakhulu noma not nje just kuwe but wafa, and not yena kuphela but kwafa nomndeni wakhe wonke. Why? Because wayene-pride. Okay, ngicela sifunde-ke u-Esther chapter number 5 verse number 9. Kufundeka kanjena-ke bazalwane. Sithi isihloko ukuziphakamisa nokuthi ukuthela kukaHamani. Sizokhuluma ngoHamani. Makukhulunywa nge-pride nje yena umuntu ovela afike kuqala engqondweni yami uHamani. Verse 9 uthi uHamani waphuma khona ngalolo suku ethokoza enenhliziyo enhle. Kepha lapho uHamani embona uMordecai esangweni lenkosi ukuthi akasukumanga kanyakazanga ngaye, uHamani wagcwala ulaka ngoMordecai. Okay, lithi uHamani enenhliziyo enhle, lithi akasukumanga kanyakazanga ngaye. Okay, ake sifunde futhi-ke nangaleli iBhayibheli. Lithi, and Haman went out on that day joyful. Malithi lezulu enenhliziyo enhle futhi wayethokozile, wayejabulile nje ngaleyo day. Why wayejabulile? Because wayezwe ukuthi u-Esteri umema yena nenkosi uyamema. So wayejabule kakhulu ukuthi umenywe yi-queen. So he was joyful that day. Lithi-ke maliqhubeka, but when Haman saw Mordecai in the king's gates, that he neither rose nor trembled before him, he was filled with wrath against Mordecai. Wayecasulwa nje ukuthi ngoba akamsukumeli akanyakazi. So wayazi ukuthi yena wonke umuntu uyamkhothamela, uyakhothama waqhamuka yena nje, wonke umuntu uyamhlonipha, wonke umuntu uyamsaba and so on. But uMordecai ngenxa yokuthi wa-understand into yokuthi yena umJuda, umHebheru, ukhonza uNkulunkulu, akamkhothameli umuntu, ukhothamela uNkulunkulu kuphela. So leyo nto-ke yayimcasula uHamani. Wayenga-understand nje leyo nto ukuthi why uHamani angamkhothameli. So size sathi masi-discuss-a le nto ukuthi ubaba, uyabona i-pride ngampela iyamblind umuntu angakhothamelwa abantu abawu-99 ngumuntu oyedwa nje ongamkhothameli, sekuyinkinga leyo. Akajabuliswe ukuthi the rest yamkhothamela. So ezinye zezinto zomuntu one-pride, uyahluleka ukubona okuhle ngento eyodwa, imvala amehlo, acasulwe leyo nto eyodwa, ayeke lokhu okunye okuhle, walahlekelwa i-privilege ukukhothanyelwa ilo 99 just because uyixake ngalo muntu oyi-1 ongafuni ukumkhothamela. So i-pride yenza ukuthi umuntu abe bothered ngezinto kahle kahle ongafanele abe zimbotherisha. We are talking about pride. Lithi-ke masiqhubeka-ke bazalwane siye ku-chapter 6 futhi uverse 6, sisakuyo nje indaba kaHamani kuyo yena u-Esteri, chapter 6 uverse number 6, la kufundeka khona kanje. Yayisithi inkosi kuye, umuntu inkosi ethanda ukumdumisa wenzelwani na? uHamani wathi enhlizweni yakhe, ngubani inkosi ebiyakuthanda ukumenzela udumo ngaphandle kwami? Wayesethi enkosini, umuntu inkosi ethanda ukumenzela udumo makalethelwe isambatho sobukhosi ekade simbethwe inkosi kanye nehashi inkosi ekade likhwele kulo nelifakwe enhloko yalo umqhele ubukhosi. Okay-ke inkosi yaseBhabhiloni iyambuza-ke uHamani ukuthi mangabe inkosi nje ifuna ukujabulisa umuntu, ukumthokozisa, loyo muntu loyo engathokoziswa kanjani noma enga-honorishwa kanjani. uHamani-ke usesenhlizweni yakhe ubanje inkosi engathanda ukumjabulisa. So umuntu one-pride uhleze ebona ngathi yena mkhulu kunabo bonke abantu, ingazuthi yena yonke into ideserve uye. Yabona uHamani never thought nje ukuthi khona omunye umuntu ongaba nesidingo sokuthi ajabuliswe, but uyibona ngathi uyena nje kumele ajabuliswe ngoba uyena omkhulu, yena ophakanyisiwe phezu kwezinye izisebenzi zenkosi, uphakanyisiwe, unesikhundla esibalulekile. So wangacabanga nje ukuthi kungaba khona omunye umuntu other than himself ongaphakanyiswa nongajabuliswa inkosi. So warecommenda izinto engafanele zenzele umuntu othokoziswa inkosi, thinking to himself ukuthi lezi zinto ezokwenziwa kuye, urecommend into angathanda ukuyibona yenzeka ngoba vele usho enhlizweni yakho ukuthi izokwenzelwa yena. So umuntu one-pride akafuni uku-acknowledge abanye abantu, akafuni ukunconywa abanye abantu, akafuni ukuthi kube khona into eyenza omunye umuntu enhle.
ingenzeki kuye. Like in a way isono se-pride siyafaka nezinye izono njengo-jealousy, njengo-envy, ukuhalela nokufisa ukuthi lento yenziwe komunye kube yenzeke kuyena, nento yokungambongeli omunye umuntu okungambongeli omunye umakhelwane uma yenzelwe-ke inteke. So-ke sikhuluma ngani? Sikhuluma nge-pride, ukuthi simbona kanjani umuntu one-pride. Okay-ke, iphuzu elandelayo ngicela sifunde u-chapter 6 verse 13 khona la chapter 6, kodwa manje sifunde khona verse 13 uthi, okay, verse 13 ufundeka kanje. uHaman walandisa uZereshi umkakhe nabo bonke abangani bakhe konke obekumehleleyo. Zase zithi kuye izihlakaniphi zakhe noZereshi umkakhe, uma uMordekhai oqale ukuwa phambi kwakhe, ongowenzalo yabaJuda, awuyikumahlula, kepha uyakuwa nokuwa phambi kwakhe. Okay, umkakhe, unkosikazi wakhe nabangani bakhe nama-advisors akhe bambonisa ukuthi if lo muntu lo omele naye, because yena wayemelene nje noMordekhai, babemkhothamela bonke abantu kodwa yena wayefuna ukukhothelwa noMordekhai, babemdumisa bonke abantu kodwa yena wayefuna ukuthi nje uMordekhai wayengamzwili ngenxa yokuthi uMordekhai wayento yokuthi akazukukhothama nje ngakhothamela umuntu. So wayengamzwili uMordekhai, waphenduka waba isisa sikaMordekhai, waze wajikela amaJuda onke just because uMordekhai uyiJuda. So-ke wadala ushiki nje, wayidalela inkinga, wayidalela wayigubhela umgodi. So bayambonisha-ke abangani bakhe nomndeni wakhe nama-friends wakhe nonkosikazi wakhe ukuthi bangabe yiJuda, because babekwazi umlando wamaJuda ukuthi amaJuda uma enoNkulunkulu wawo ngeke uziwenze lutho. So bayambonisha ukuthi hhayi, lo Mordekhai uma ukuthi uyiJuda, hhayi uzowa nokuwa phambi kwakhe, ngeke umelane naye. Nangampela kanti kuzokwenzeka exactly that. Kwagcina kwenzakalani kuHaman? Wagcina igalo ayethi uhlele ukuthi izohenga ibulala uMordekhai. Leyo galo yajika kwayiyona ibulala yena, and then akasafarishanga yena yedwa, wasafarisha yena nomndeni wakhe. So umuntu one-pride ngenxa yama-choices okuyicabangela yena selfish, ungafuni ukuze omunye umuntu akusafarishe yena yedwa, usafarisha yena, akusafarishe ifamily yakhe, usafarishe umndeni wakhe nje, kuningi usafarisha. Sometimes mase emsebenzini kaNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu, usafarisha even i-ministry, because izinto bekufanele lo muntu ayithobe kuzo kubenefithe yena, kubenefithe ne-ministry, umsebenzi kaNkulunkulu. Kutholakala ukuthi kusafarisha even umsebenzi kaNkulunkulu ungenzeki ngendlela obekufanele wenze ngayo, kube lo muntu ubethobela icebo kaNkulunkulu, kube ubethobela abanye abantu. So i-pride, it destroys umuntu. Well-ke uNkulunkulu akavimbeki. uNkulunkulu uma ngabe umuntu engavumi ukuthi amsebenzise, uNkulunkulu akancane ukuyivusela abanye asebenze ngabo, but nje i-pride ilimeza yena umuntu qo. Lithi-ke elinye izwe ngifisa ukuthi silifunde elilapha ku-Proverbs, Izaga chapter number 16 verse number 18 uthi, ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa, nomoya oqhenyayo wandulela ukuwa. Uthi, pride goes before destruction and the haughty spirit before a fall. So uma ngabe umuntu prideful and pride, lithi pride goes before destruction. So umuntu uma ene-pride usuke kulandela ukubhujiswa, usuke ephakeme, kusuke kuze ukubhujiswa eduzane naye. Nomoya oziqhenyayo wandulela ukuwa. Umuntu uma eyiqhenya, nomoya eqhenyayo, umoya ophakeme onje uphakeme noyiqhenyayo, lokho lithi izwi likaNkulunkulu wandulela ukuwa. So when someone is prideful, when someone is haughty, when someone is ephakeme, ukubhujiswa nokuwa kusuke kuseduzane. So nje bazalwane, ngicela ukuthi ibe ifishane kanjalo ividiyo yethu namhlanje, bese kuba into ethi uNkulunkulu asize sizihlanze njalo. I-pride ihlezi nje iseduzane nomuntu, okubiza ukuthi kube into esiyihlolayo, siyihlole thina, lithi iBhayibheli, athi uPawuli laphayana kwabaseKorinte kuqala chapter 5, if I'm not mistaken, kodwa khona izwi lithi zihloleni nini ukuthi nisayikhona ukukholwa. Athi obhala amahubo 113 namahubo, athi Nkosi, search me, O God, athi ngihlole ungihlolisise. So-ke sibe nento yokuzi-introspect ukuthi uNkulunkulu, do I have pride? Uma ngabe umuntu eyibona ukuthi une-pride, uNkulunkulu ucela ungithethele, ngicela ungihlambulule, ngicela ungiphe umoya othobekile, ngoba uthi uJesu abaphakamisayo bothotshiswa, abathobile noma abayithobisayo bona bophakanyiswa. So uNkulunkulu uma efika lo yiphakamisile,
uNkulunkulu amthobisa. Mefica lo efike ethobile, uNkulunkulu amphakamisa. So uNkulunkulu akasize asifice iy'nhliziyo zethu zi-humble, zithobile ukuze akwazi ukusiphakamise, because masithobile sizokwazi ukuthobela nokusebenza kukaNkulunkulu, sizokwazi ukuyithoba uma kunabantu uNkulunkulu afuna ubasebenze ey'mpilweni zethu, ukuthi sisizakale, sikhule, sikwazi ukuthi sisizakale, singabi ne-pride yokuthi no hlampe lo muntu lona akekho kwi-standard sami, akekho ezingeni lami, mncane kunami, akasiyinhlobo engingathanda ukuthi nje yomuntu engingamthanda ukumlalela. Izinto nje lezi zezwe zenyama zey'nkanuko zakuleli izwe zenza ukuthi abantu baphakame. So-ke uma singabantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu asiphe umoya ongaphakeme, umoya othobile, nenhliziyo emnene, inhliziyo ethobekile. Haleluya, libonge igama likaJesu. uJesu anigcine-ke bazalwane. Thank you for watching ile video kwaze kwaba sekugcineni. uNkulunkulu anibusise emakhaya, anigcine anilonde, sibe njalo ngabathobekileyo, ngoba masithobekile uNkulunkulu uzosiphakamisa uNkulunkulu uzosiphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. uNkulunkulu abe nani egameni likaJesu. Amen.